لما دخلت علينا فدخلت وداخل تتكلم ايطالي بس ومش عارف ايه الفكره بقى؟ انا اصلا ما اعرفش مصريين، اعرف حوالي بتاع 2 3 بس. انا حابب ان انا اتكلم ايطالي لان عايز اللغه دي تبقى معايا، فاهم؟ فعايز طالعينه بس مش اكتر. عشان كده اي حد تخش عليه تتكلم ايطالي بس. بالظبط كده بالظبط كده. طب انت اصلا شغال ايه؟ انا شغال كاميريالي بالعربي جرسون. كانت صعبه في انك تتعلم اللغه؟ بالعكس، انت لو حابب انك تتعلم هتتعلم، لكن انت لو مش جاي منك اصلا ما عندكش هدف انك تتعلم لغه عمرك ما هتتعلم. دخلت مدرسه عشان تتعلم؟ هنا في ايطاليا لا، اتعلمت كده بس من الشارع من الشارع ومع الناس اللي انا اتعرفت عليهم، هم اللي علموني برضو والشكر ليهم يعني. هدفك ايه بقى في ايطاليا؟ مشروع حياه مستقره، عشان مش هقول لك انا مثلا ابقى غني والكلام دوت، لا حياه مستقره كل دوت باذن ربنا يعني. والحمد لله وصلت الهدف يعني. برضو مش بتكلم بنسبه 100% لكن بتكلم بنسبه 70 60%. ده هدف كويس بالنسبه لي. انا بقى لي هنا سنه واحده. انا مش مصدق الكلام اللي انت بتقوله ده يعني. انا شايف انك مولود هنا. انت اصلا مولود فين؟ مولود في لا ايطاليا؟ انا مولود في مصر، انا من القاهره اصلا، لكن انا جيت هنا من شهر 2 2024. دي كانت بدايتي هنا. دلوقتي شغال مع ناس طالعين كويسين، وبالنسبه لي احسن من المصريين كتير، لان المصريين مش عايزين يرفعوك فوق لان هم حابين نفسهم يبقوا احسن منك. دي حاجه بالنسبه لي انا مش حاجه كويسه، لان انا في مصر مستوى مش تحت ومش مستوى فوق، متوسط بالظبط كده.